Om Swastiastu. Rahajang alit-alite makasami punapi gatra. Dumogi sami rahayu lan becik-becik kemantan nggih. Titiang Ibu Guru Ratih dados guru bahasa Bali. Ring videone puniki Ibu jagi lantaran indek pelajaran siki sane ngindikang indek tata lengkara. Wenten tetujon pengajahannya inggih punika siswa prasida nyawis saluwir latihan indek tata kruna miwah lengkara bahasa Bali. Gehring rahinane mangkin iraga lakar melajah tata lengkara. Alit-alite sampun nika uning napi nika lengkara. Lengkara nika patah teken kalimat ring bahasa Indonesia. Inggih punika pupulan makudang-kudang kruna utawi kumpulan dari beberapa kata ring bahasa sane ka surat bahasa tulis lengkara kakawitin antu aksara mudra utawi huruf kapital miwah ring panguntat medaging caciren gecek utawi tanda titik pitaken utawi tanya miwah pakengan utawi seru. Contohnya nengeh lengkara sane nyontuang pitaken enyen ento naniki termasuk kalimat tanya siape ane belina ibi subamati naniki kalimat utawi lengkara sane biasa enggalen mai naniki termasuk lengkara pakengan utawi perintah ya. Lengkara kebaos paripurna sakirangyane medaging jajaring lengkara utawi subjek miwah linging lengkara utawi predikat kawigunan lianan sekadi panandang utawi objek miwah keterangan nenten ngawetuang lengkara punika nenten jangkep. Lengkara punika dados kapah manut tata lengkara sekadi ringsor puniki nggih jajaring utawi pukuhing lengkara niki madan pokok kalimat utawi subjek. Rares linging utawi lingganing lengkara niki mawasta sebutan utawi predikat. Panandang lengkara niki mawasta pelengkap utawi objek. Ungguaning lengkara niki mawasta genah utawi keterangan tempat. Masaning lengkara naniki mawasta masa utawi keterangan waktu. Naniki tata lengkara yening ring bahasa Indonesia patah teken SPOK nggih. Upama niki contohnyane ibi semengan carik-carike ngelebang tukik di pasisi. Ibi semengan utawi kemarin pagi naniki termasuk tata lengkara masaning utawi keterangan waktu. Karena ada penyebutan waktu inggih punika kemarin pagi. Raris carik-carike utawi anak-anak niki mawasta jajaring utawi subjek. Raris ngelebang utawi melepaskan niki termasuk linging utawi predikat. Raris tuki utawi anak kura-kura niki termasuk panandang utawi objek. Raris di pasisi utawi di tepi pantai niki termasuk ungguaning utawi keterangan tempat. Nggih alit-alite sampun ngresep niki salin ring buku catatan bahasa Bali nggih. Yening sampun mangkin alit-alite ngaryanang soal latihan. Karyanang soalnyane ring buku latihan bahasa Bali nggih. Indayang sambatang pahan lengkara ringsor nganutin tata lengkara sekadi contoh ibu wawusan nggih. Nah niki
Soalnya nomor siki carik-carike malayangan di lapangane. Kalih duga sanis cara murid-muride mararesik di pakarangan sekolah. 3. Truna-trunine panjuluhan demam berdarah ring Banjar Delot Padonan. 4. Pemerintahe ma pengarah mangda ma bersih-bersih ring paumahan. 5. Bibi Sanja Putu Surya ma belanja permen di warung. Niki alit-alite karyanang tata lengkara nyane sekadi contoh yuawu nggih. Misalnya siki carik-carike napi nika suce, napi predikat, layangan dan selanturnya nggih. Nggih sekian untuk pembelajaran bahasa Bali ring rahindane mangkin ngindikang tata lengkara dumugi alit-alite prasida ngresep napi sane sampun atur ibu. Sampai bertemu di video selanjutnya nggih. Semangat belajar di rumah. Selamat belajar. Suksema Ibu Puputan untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.